O te whaawhenua I atu I lau whaafonga anga I lenei fo I tae au, usimail whaafonga o talafo wala Radio Samoa. Te lea o ngā tūlanga lua o le awave tū ua I le so, ona o le awai atu o whaia o ngai le fono ma le uni. O se taimi pu lea na toi pisi ai mātua o whanau o loo ia o ngā tūlanga lua. Lea ena o le tolu aso e se mai le lua vai aso e masani a I ona vave longo ai mātua pe ata pena se solo te po oni fono tanga fo ia a fia ia o ngā whanau. O le so lea na palo tai whaia o ngā o ngā tūlanga lua e whaia le isi te I le umai o le fono ma te ena I le uni le ofo le malo. Pei ta ia o mai le aso sawa to e sui le wha ai unga ma o lea ua le te ai le so ai fono e tala noa I le isi ofo mai le malo wha atatau I o lātou tutongi. Wa whai mai ele sui o le uni e malama I le toa tele o mātua wa wha asea I le laititi o le taimi wa tu ina mai e to e tau whetu una I eisu inga mō whanau. Pei tai, ona o le aso lava lea sa wha ape te ai mō le aso atua. O le mafu anga lea o le wha asalave o le matanga luenga I le wha ai unga ua iai le aso. O le toa tele o mātua wha asea e le fia ona o le taunga tau after school care. O le tele wa o ngā tūlanga lua, e tu ua I le tu e 15 minute le tu lai tasi I le aso. Tuaina toi wha asa o saunoanga le minista wa o ngana lafo I totono le mauta, ma e ono a nga I aiso e soenga a le Privileges Committee. O le komiti le nei e ilo ina ma reporti le tuto o tasi al parlemene, ma le tu la fono. O le minista ia Jan Tenati wa tu ua ia I le vave wha asa o reporti na ia fola sia il parlemene, I le masino o Februari. E ui o leana to e longo e lana au whai ngā luenga I le aso lava leana se ai. Talu mai Februari, o lea wha ato ato e wha asa o le amatanga o le masina le nei. Ma whai mai le fonga whetalai Adrian Nurafe, e le I loa e le minista, sa ta tauna to e wha asa o ana reporti se. Ma o lea wha ato ai loa ina ua wheso o tai I ai le fonga le mota. Whai mai ele fonga whetalai ona o lea ua o ai nei le komiti le nei mata upu, ma e tā ua tele le muli ta I o ta I halo le mota. Ia tali tonu ina I pele wha amaoni o tali a minista I taimi e whesilingi ai tono o parlemene. I reporti a leitua New Zealand, e wheso o ta I atu le fonga whetalai, wa uma na I loa le minista e se ana tala sa whai. O te whaafelo I atu